الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kwezi watukufu, mafundi wangu wa baba hangu wateza hangu wanasho hangu bangu wa vanu mama kele rimanzao na nyi watukufu nyote pia mdo yao radhia Mwenyezi Mungu yajomu hani na muo Mwenyezi Mungu yajomu barikishani. Kabla ya kila shay'in na mjoya ukaizo mafanya bainge ndamja usiku zima mjohunda ezefadhila mazifanya sababu dokombo wa ntiko jamba mahaminane ya wanroshe wastahamiliana asibabu ya hanzentia hao o wana o msomo zanorizo pia zenero Mwenyezi Mungu do ujumlibani ya mbarikini almuradinga bora rihunda na unyanya rihunda na uwanzani rihunda na uka alhamdulillah Mwenyezi Mungu arisawu wariwanilie bwana sisi do wandu wakaujabala waje wafikiru kabale zige wantu abili kejawa watawaendeza wande wayangaria na hizo tipi rihawa onkade tirengo matekale one mwana angela bawa no ajari ngwanzo ya letijisho ngahindini nidungo utwela gresine ne mahindini yarudia yatembe mbapi abonge abo bora jarlo banu gari mwambia oni uka azalinge bidiyo ya rendwaje yabasa eni akana uyelewa harumeze ntuzabira aisa haelewa atuelewa wa maulizo kiyama de achoelewa haizo aya ya sura yasin hamba alam ahdi ilaykum ya bani adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katiran lam takunu taqilun hadhihi jahannam allati kuntum tu'adun islawha al-yawma bima kuntum al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum abo andu watuyelewa waebiru wa uduratini kwa jale wa viru goshini wadubilu wa usoni wadubilu dingoni eni yatuelewe haki eni yatuelewa maana hahe garagala uzirwaji dazivi wakomuru walinda unizo sikarla wauza ambaye uka azalinga ibidio ya rolo hizo azalinga ibidio ya retelwa ya fungwa azalinga ibidio wajuhe jufu wonte juu izo dezo ngondaru za zingara emna haramu wo idaena washenzi wa mzingiza waangamiza wenti ya hatu abuge batika ujana bendi bana ngabomba biza majindu waikayao ngezifanywa hazida ina azali shimba biza majindu hizo ngeza ambao narendera bakiri jipange hata 2030 mimi ntute habanu mimi ntute kabati jindu fahavalu kabati jindu fahavalu lijua madera bakata 2030 jerisa hayazali ujorini ka garanti hata hiyo wajo uliswasumu wafe pia owasaya wajo kawe wao do wanadamu waikayao wanzao wahimise fatihu haina usikunga mwana wezijirio alafunga mwamba rendera bakata 2030 wamshenzie mtu jabana jamkana ndera bakira jiprepare parce que karno go jiprepare dawana do ranti 2016 atale kuja jiprepare ngwa mondo bakata 2030 do ko jiprepare enga jo jiprepare mind eketilo tokana na mjuheri so parendera hafe awe mru ejao na mjuheri ka jamaji rimo ya fewanu na mjuheri rione zeli zongoza kabla zimu roalo muoni roalo ndani munyibaraka puo wandu aho walo faranta wajuhe wenda rumati ndwaji ni wandu wajua o walondani na mfanye mbano go ba wallahi alazim wallahi ngejua ngiona wandu wa uthubuti wameroko basi oduba wandu majana mararu wajua boyamba wandu ziwimengo basi ngamumlabi ti wandu zimajana yadoka 200,000 au 100,000 personnes wa husu parti jua e karambe ngwa wandu zihukume wallahi ngebatu wandu majana mararu basi opareni abazala isahalawa kusimbillah msamuyele wa yauka wandu wakauhimilia azali pia abo yabaki wamdu jamsaidie nyi mtojua vala ndini vala wandu embude ile mwana msaidie imani kama na uparo wa mnduma na mbude kati loi haya ija belu emanole jindu kama na uparo joja moto mbajini hundane na ndogo kati loi abonge sisi ridenonse ziapeli za hatu rijuarende Genève rijuarende Bruxelles rijuarende Parlement européen Strasbourg o marani honti pia ribiri nende ebanu nyinyi omradi wandu nyinyi wandu siasa kamtina kote ya husu diplomatie kamtina kote ya husu juridique banu zinu parti ndene parti za hanyuzi era mbona mastamba sebo abone mastamba za parti za hanyu parce que ngem kana kote ya wandu husu ndoko za sharia le jom katujwa himenda ovi ilicho sanyula mtu
ekemkana kote za husu sharia ekemkana kote za husu mahakama ya we bwana we kaula zimike mari zerisala nezeru hizo pia zibe haina bahana asako kaula zimike zibe haina bahana sha ezilio mduka tujua zinu parti ndine ze parti za komorizini wallahi tallah mduka tujua zinu parti ndine namone bo Mamadu bo Fundi Yusuf Mohamed Bana bo Barouani bo Dr Hamidou Karhila namone ezenti zinroji namone Moses ebanu mjo organize jihata ebale ezenti zinroji zila mono amvio ijuhamba garendo arafanya manifestation au Burkina Faso garendo arafanya manifestation Senegal garendo arafanya manifestation Niger watu kama shujaa watu kama watwania watu kawandu wa kweli wamba na mjueri sihe wadubu mzima Tunisie wamdu mzima de atotende ya dubu pareni wandu wa dubu wa mangaria izo dezajiri misiri mdu atotende helepo tahariri wandu wa mangaria yabo izo dezajiri emijio tipia zelibina izo pia watu kawandu wa ilu wararu wa milana kweli ebanu kabati mdu wambo kweli komori ebanu kabati mdu wambo kweli komori sabuze parti kam tisiasa ti strategie ti mvu ezinu parti ndi hata wala wakada unaye wende zao abange abo mimi ngamwambioni mtukufu uzamba banu ya ukana Jamal Malim huzone sa namna ya bidir fanya kabla ya kila shay'in wala rambarantilo siku jana ngarim lahaoni haina mndu mwenza fikira njema ngarim para au harumale josho la organize wano wazaza hangu wanasho hangu watukufu wahi appel de Paris Madame Aishata Madame Rimantao, Madame Sati, Madame Rabia, Madame Oadada, Madame Mariama, Mama Nafu, Madame Mama Waunti pia wamparaoni ni wanaume na ni wanawake jeri stere hibatima rifikirie mbabi zemvuza hatu rifikirie emaudi ya henti hatu abonge yabo opado na kanzani mabieni bwana ngenda ondro sonti piari jua maudu ngamumeoni bo komori ekamnyeze ngwari ni kataufiki azala ndo mramre hitu au hadangusha avioni au hadangusha garini au halala hajifia ezembwade au ndo mramtimizi jafanu ndo hunjambebo ni fanu daino wa mzaya mguna u jali mzaza fanu namna yaone mwana hefanu za mhunda zila mnyeze mbuna jali mzaza fanu yaone roho duniani ajione ndo akhira mzaza fanu na mbaba fanu owarizalie mwana ola yaonese mwanadamu weyauka wikatwanziwa ngofikiria mndo emeshono de icho we mndo akanziwa Mwenyezi Mungu najalike mwana hanyu garimwe mafuko ya hembebo ngamjo udungana naye mjembebo ni bo mzaza fanu bo mbaba fanu bi idhnillahil karim garicho wonana nao mbeboni bamza ya shujaa mza ya watwani owandu wafabo ntijwa bo pia kabati mndu weshelo wa mafanu mzaza fanu baraka abonge tulilia bauza shahidi ngujo bali ya wandu mengo mfukare bawela halawa yafanye jihadi sha usofu wa komori kamili sai wandu mengo mfukare abo mjebdugane naye unja peponi baka mdunya peponi wanza he rabbal alamin izo ndizo rizombele yao ngamne unaondo hawele juange lizusa ukamtuni onano ngamne unaondo hawele juali ngelizusa airijo. Bien, je suis pas encore fini, je vais... 10 minutes comme ça, c'est bon hein? Tu veux qu'on finisse? C'est bon? Tu veux qu'on parte? Ok, pas de souci. Donc, dans un peu de temps, là, à 5 minutes, c'est bon? Ok, chef. Tu m'as dit, au cas de quand ça nous a bouti un deuxième jour, moi, les gens resheo ya warende wana watwana watazeneze twabiyambi zobonti jubanu ya wataze neze twabiyambi zilonondo alonenti hatu wasome hindu watike joali abange abo watukufu tkanzani mwabieni ya ukana eni ujoishi mnahara mwa jambi amdukana na lera jipanga ta 2029 ilobwiti ilodaba womri ya ulani fatihu 2029 unda hivi bo malaba dobi ujoka shindo stamina ta 2029 dobi ujoka stamina ta 2029 eni wajinka kama 2029 ebanu ngamjwa e date ngamjwa malene alone komori e makatian hein ani sengele banu ba
Je me mets ici. Prends ton sac là. Le but où je construis le Tiambe au Cana, rendez resta Milata 2029. Biyo akili da ibiyo. Iyo fikira da ibiyo. Ezabili de bien ni kani garanti ya ukawandwa nuwa chukwa uranti 2029. De bien mwebia nukamwa chukwa uresa voti. Dao. Eni ujokubali ndo wazali ya zamba ilo da barana e. Mkomori ujokubali miadi ya azali au promesi ya azali ilo da barana azali. Parce que azali emali ya hala inga atawa tartibu. Atuenda tsempa panu yoyale. Shabani yoye ngwanzo ezemali ya zirika pia keka wahia zirumi. Kamu mnikoni siri ndochi. Ngeimkinishi hao ya uka ele bange lila mdungo shakaringa po mwana persona bange lilo owenyi lo do alonezi ele bange la mwaringa po moto ya topirizo ba persona drogue waranse mara hito na mafujar ngeimkinishi hao ndongo bandu wa hele jeshi muoni wa wandu wa hele jeshi kwamba lilala dobi shali bali habeza tawala fuata ziwa lilala mdobi na mdobi shabu ikezi janga joja rizambi zintu sichawzini amgebo watukufu amwambia libani ya uka ikamwishia azali hafu ikamwishia azala tawa ikamwishia mteja mwishi wandu wale hapo watoudi sawa jamba da sida wala da sida rafani msammarambua shele kaulu muhimu na kanzani mwambia ni banunda libi bankwezi eli kaulu linu shimeji wangu vallahi wangu ze wangu mtukufu panuyo tipi akabu mtukuzoni ata Mwenyezi Mungu ajori nike victoire na nuru halidi daina shafi wa ben sharafa owaidi wa ndo watendo wanambia zenu kwezi nkana bane bwana keiti simple jao haukabanu o adara ulo banu de diaspora abunge bana bahanga mtopare diaspora gamparo diaspora bo watukufu ya ukabanside ritara ulo ausideri ngwao nyezi mgungo jori tanganya ike ezabira zibiri ribe uso ni anjema bwana msho hangu zetuni wandu ngwa mana wandu mingwa mana no wandu ashe wandu ashungwa manunu wandu ume wandu ngwa mana onu wanyanya sharile mewa eza hele jimbo ko wandu waro uzengala wamba karale mewa rile mewa karale isarile mewa bahinga mwambioni banu yakana eni mkomori ulobonze na elewe ya ukaba wandu walobonzi jubala ula utsova adabu na harara watu wakana wandu walo Faransa wangwa elewa sharia wallahi billahi kemengo ni mwezenu wanazifikiri ho uchafu ulo mo l'hôpital ho uchafu ulo mo biro ti hanti ya ukana mingoni mwezenu ngoza mado ingeli todo unda yezibala mtoto chabanu njenre pelo wazate wafanywe ménage haru mweze hoteli hunu neze l'hôpital na bila mtende haraka mwendero rendera gale l'hôpital maarufu rendera nanga mjwa uze produit na rtai mahala joko documenter ce produit ban ese dara zitungo unuka kojo na madina bushe kabati atamba urafa rumenti hatu kabati atamba urafa rumenti hatu tila pitali tibiro kana pesa ola ziri za tobiambi na zikana pesa tobiambi la pitali ngono dara ingenu ko ebanu mwada jobona nda hubi boma la bamaji yoda rugo yamano ebanu ezirewe debi ko jafua ese dara emagodoro na izo tipi ngochona mndunge na mbelembe atabala atala lishetada shila joinde sai wala balemba dara ola atabala swani mbahuma ba nswili atala lemba itanda ila joze dara bala endesa ola atabala bala pefuna kaya atala lemba itanda ila joinde sai no amjota hawa tukufu wanu madara uyo wanu inu produire inu inu ya uhosa eze arudi inu ya ufua rita heze bamba bwa machine ya joka udofua eze dara zo l'hôpital ezi dara zo mo l'hôtel eze dara zo mo biro eze ngo pia haina ndongo wandu wafanya ndongo baika yao tiyambilo kanga bo mishana bo kweke mruende base show olio ya usabonti mabuya isakanta mbavuriza rile bakasina ntaya avuriza mabuya yonda ndishaul base emba show yorili haru wele da hamba tidona matikana mbao mashaba saitawa kutwima watimizisa jango kutojoba lele vyo utawa abunge ngamjodo ridarao gamanzo diaspora rielewe kana banu sisi deriengo ao si diaspora wallahi shenge wala wanadamu walona irumbi o wandu walo komori wandu walona haya
watu ambao wananyasa zinongoza waundeza parallel washikila heze biezali wanua beha mabido wanua beha makontineri wanua beha makarito warere jeril au kazi nukwacha kujibeli ya waoche au kenga kanza wale waoche mbasu jobale riali yahe ya jadu wala la banga msomoro nino do l'hôpital yadaye wala la njaru mamna restaurant bala ijifuma itawa ijaza hijamba mimi njabala hindu shangwa mtendeza oni makarito na madam Jani miwona damjani la maji shadamjani la pati damjani la nyama washila hoa komori wanaona haramu ngenabo wachochukulia diaspora yinu wadoka mshenzi ngazi jana mwali na nsuani yachochukulia diaspora yinu banyunyi mjokanga mlao madina kojo nono kojo ingetile diaspora yinu wow haukanga nyina ulaba wa ulia le faha valuilo banema na mlomba sala dimpenye mromba afikiri ntimi tuluna wallahi kaba mrenda komori ge komori hamba washila watu walokomori warisao hata wafikirina ngamashila zila dina duma mbiane kamrende ya rumashuli ila zila shuli zao wajufumu wadungu amba wajujusano jiwambe na zila basi komori ngono twarabu ufikirondo walo bala wala walo ne sida pia au ngono twarabu ufikiri ole ebakiro ngejo kwa mfoto hai paswe manyanyale da ha uyoni yabi na masahiri na elimu na majini na indini. C'est bon, attends, je vais finir là. Ala bongezano kwa izonyi diaspora maona o andu wa mwereane makiesi wa wahaze nyumba wa mwerebeshane magari wa jabie zali comme tu es là okeze bie za 3000 na 4000 enganda libibie ya 1000 euros eze 2000 joja urumie ya ube mna hiro kenga wena mshipa kenga wena wende umitai ho uta uzinga manyua uzinga ro utomzade wonko mioni izo pia kabati mduzi fikiri she diaspora irudi jo aeroport iho je irendo ama wa shenzi kapati mbamdu wa siasa yabo ya jwa profite ambe na mjendo wa aeroport leo keze koliza keze jajari wa monte yabo wala lisisi yabo litamba sese victory jifanye chafya na mjendo wa aeroport yabo kerende rizilo atijabe kartuto wa mapesa ya unjio wa aeroport bayi kamjafanya aeroport magari ngamonawe magari ya hobo haya menye hapi kapati mdu wa politiki komori ya shinda ya fikiri baru kwa mada hiyo cha munga mtukuhanza litange mapesa jari mreitwa alafu njwa mimi na la simu wabage video parti PDC parti RDC parti chua parti chao ando abidi ngona represent engaji ngaba representa komori representa do bulo komori bahinga mwabioni he watu kufu mlobo nze nyoti pie kam hozwani maeshelewa na nani wanu kam yeshelewa na nani wanu eze jitihadi magari ngamona o wanata wanu attends Gamona wena mno ndo souffre oh. On va chercher où? En bas là? OK. C'est donc on va checker les mwana we gamona we. Où ton sac? OK. Bas. Wanaja kutona bianda zile kiyo mda joelele mshenzi wa suma na mkabwa wa mndia rongo ya taratibu. Alibona bia papa tusuma. Sangana ndo mza tangod amona ero ngetungo paswa mtswamba aba hale na mrenge bontini mrondo we basi tu abani bali yango samguna na wae hewa abange o wenza shunga mlo komori to inge vacances to jeni mrenge ni mtembeze e alemba hindru wonze ene na mtwalize ezeli kolinga zijobu wakati wa lazima ngenyi mlo yiho mmona weze tabu andro isangwa vacances andro pasha pia baijana de bakia to lo abado andro ndo to li vacances ija wakaja wa ya rengo likoli paswe kaja wa inscription aboja uja ubasi ndo aja undisha katuja tangufanya hicho aizo watukufu na mkeradhi bo mwenye baraka c'est maintenant ou jamais hein c'est quoi? OK, on va le prendre là. Tu vas prendre après, je vais te donner l'argent. Sors ces chaussures-là. Viens ici, tu les sors, tu vas acheter ce que tu veux. Et je te donne après. Vas-y, viens sortir ces chaussures-là. Dépêche-toi. Je suis en direct. Et... Passe. Amangé, où est-ce que tu veux mettre encore? Je peux t'attendre ici? Et
katujo za unde ntia hatu ngutona o haobo yalona majina mwenje na zoke ntia hatu idingiri hai ile shambani asibabu de mshenzi wa mkababu. Abonge watukufu, tu prendras, moi je vais te l'acheter par la carte, mais tu achètes avec les pièces que tu as. Je te donnerai, je vais retirer, je te donne. Maintenant, quand on rentre. Allez, je finis ici d'abord. Ne me parle plus là. Bas, abonge watukufu. Ana hunu weka wa mdunga telefoni na umdiga mamba idi ndo katoko wakwandisa masakala. Haizo watukufu namjuhe na wandu janabas. Partilona wandu zihukume. Awandu zinane. Awandu majana. Allah ilandi mwenge msojo wandu janabas. Mjo no wandu wajo mdunga ni yapo pia wandu wale bele ya pia. Eni mwambieni hata majeshi watu kwamba washide banda kamchuja bane mtu banfundi faru la katina watu la wacha bana watisaidia bana bandile bele ya bana takifini tijitashifuru tijidochafudo dobi yachafuka tijidobi wakatwanza yaone mnalukumani do mwana kama katwanza yemone usufai jihadi juzi mmono amapamba majiwe ndado jijusano jiwaba ke walangwa ntu yazine miziki tsiyo ya lomba au pagamna style poti akama mnajini ya yeuka ya mtiba jeshi washire tirindi ndomu hata watu kamdu wala watambaza wala pia waja wadorondo la jondu walogaza aina katiro swali mtidio wazim tatafanu rezali le shahidi wala apo ule kiburi bammono siku ambakana na mtu mikashangazi basa nduwa mbalilia hata kabati umono kengwe do baanu ebarigeda bese ngo tukaza mdiko mkabwa watu wala hazigizi wabala tujore mabala na mdodo fane wenye mje mzigizi wabala kenga bo balinge jonjo maruboni hanyuranti geje inji mtatesha twani hedege maroko hanga milai kuntujwe kashukuru areje mdu ya rumaezi ma 20 ema ivoirien tawao waonda wala amba ma ivoirien no varien wao komori le komorien ne connaît rien. Dépêche-toi. Bas. Anegeti lavo. Enti nomdomba yoro mana ki omdo tomhono wana wawonti John ko yajukana manyo. Basi sirilo faransa banu narielewe ndongo. Idha lam tajidu ahadin yuhibbaka ikaka mtuna ndo manzani wa diaspora fala takrahu anfusakum mtijienge o wandu walo komori wallahi billahi ngo wandu wanadamu waone emabido tamba mi wona bido la maji mi wona bido la essence na bido la gash shabido la pati bido la sukari bido la diwa bido la nyama bido la riwabeshe emakarito yabehwa madame Jani kabati mba ndo atubehwa abe asardin nduko tsokama balangoda bweduka ngoda balangoda yali sewandu enge wandu asokomori wanja kile ujoka usahula mbe njabala hindu abali mna carte wa hahe ya wala le nje mbaba hanu wala ya ulemba hindu yale abango miyomo ya be minga mimade wanu titolo azini wanu mintina mbandrazi wana haramu wala wajojijua shalilo ngamlao ngamnwao ndudi mkaushedi diaspora bahibano bwana idio banu bana basa o wandu walo komori walangwa wanao ne diaspora. Allez, chérie. Tu connais les oignons rouges, hein? Fais vite, comme ça je te donne ce que tu veux. Je te fais confiance, chérie. Ok. Abunge, ema bido ya cha wali. Lekeli cha ile lita wali bana chao. Wahamba nyumba mndungo katushindo renga mpata yaba hemba nyumba. Iyo nganzo iba horanzi. Ube hamba gari, wale batarifu, wale zempino zifuha. Wallahi watungo uriwaza shangwa wana haki. Waona haki. Bateri ke mrende ulenda do atini magari na bala mrabe hagari jema kachaka ulipashia emunyele gari ngwendo la katufanya bajiti hadi atamba bateri we alihoboa shabasi enyumba umwenje bale zendi zakabu keze kufanya azi bala jau basi Allah ngwa komo wandu alokomori wenda waone namna wale ngwa tuna ndo wasaidia kwa bideni mda wajirise nyumba hii ya done konti kama njia mbayi ndo kwa janji e verso mana ndo njia bana ndo konti yangu wandu wanwa jojirambu chabale ni zirunda wanda ese twa biye diaspora ya ndo unuma Allah ituka ulazimu ike wabuha wandu wamenamjero ndo aeroport
mjerendo aeroport safara lelo ngefesa kulia kabana uka aeroport ekaza lingu pashiombe sengu jodo pashi ya vide taungalawa au helicopter shaka na ujo aeroport hunu kongari tamba za oze vitri zori garinjila nao sibani bana watoto ka wandu waili waza kweli wanikwe mvinyo wane jizo wandu wafanyao wende wafanye zala bidii sifanyishi shaka bati abonge yabo mimi ngamwambioni ni wandu mlo komore mabanga mfanyu siasa haramu joja bana ambare ndela bakata 2029 furi batizishia wandu wa Zamba utuambie namna yo mshenzi wa Fatihu au mshenzi wa Zali mtu jorambia kana ndera stamida hata 2029 mwambie kama mchukua kana muone mwambie kama mchukua risafotino haina mkomori udona akidi gujokana namna Fatihu yajitoa fidi yabantu yaisarengenti yo wakacha nuni yandugo za ureje diaspora irendo ati hinru rijisijini kaza karja sijini rijisijini rijitara urijidalidisha rijirende mapunjisi shaitoka ulazimu mrea bumbuli wa Komori ambe vacances ngwa chilao kabati wandu wafanya manifestation wadailiwa na nyao eni alibabia ya 2000 na 3000 watu kwa libi 500 na 800 na 600 adunga yabo mdumila ebana yukaja hindu bomze kama na problem eza unyu na mdosho wana passport baka mtono wizi ulo hiyo ujawishia ushenzi wakauja watumbe mpaka watumbe mpaka ya ukeke mdungu pashwemba furia pa ya hohwa awemba falasika ya achari kanzo yende ya mriendo amba ari mdungu wangu homba china wangu ho mbeni haba hame ya sose faderi mdeda ngambalo furia patalino ngambali omhogo tsa uno na maregistre aisheleke iparsi wa ichijo amba yo chao na wanyi wali wapaya saya emba furia pa ya iko boshane zimpare ni banyu au kati mwabianu kana mdurati bale furia pa jari akawashita au into abili wishi ya baharema kamlisho mlichido hunu be mafuria panga hunu mihogo ngyo hunu dane hari kweli mnungu wangu mitami huli gondo itoka yoda habushari ngamwa amina ba mhogo tsaino amba bate tsaino ba majimbi tsaino ngamwe amna declare anna declare mba jimbi aizo mala ni pia ngivyo mapesa pia ngizo eni atuelewe mwana woyi kabati mapesa harenge mapesa haya haiho pia fanya ze project sha mkomorida ba wano malaba no kwanza waambilwa ikakolie mwana waza lingwa mbio wa Komori ya ukatibu wa shirika 2018 fubona nemewa ti rantele shirika hilo emba indu natoa abo 2000 euro 1000 euro na 1000 euro shirika Dubai arumia 2000 euro wandu wale wa mamiliardero wandu wabweza shirika wandu wabuze dhahabu na hizo wa Komori kwa jamba bomzi ha wanutoro wa Komori ya mawashenzi wanekenga wadabangu turundwa Komori pia kwa numalaba mati hizo ndazibi hizo bobo Fatihu kabati ya muzisa kabati ya museli swala hilo hizo watukufu na Mwenyezi Mungu na rishelei maudu bo munyi baraka maudu bo kiki maudu bo Abdou Swef maudu bo Dr. Karihila maudu bo Barwani maudu bo Razida entinga nyini yoma ha presko ngarendo mahakume yabo kamtina hata marugo ifanya yabo eziyo idangu hakado tanu kamtina ngwafanya maudu mtishie ukabachiri ndongo abantu zafanywa n'wando bonze ndo abana mjetsanganyo ya bidida si kamjan njia mataganya n'wanzwa ni marenge turu ya 2021 kamjanji ya mafanya ndongo 2024 kamtufikiri ndongo wa mwalimu tije mfanya ulaba wangasi chano wanzwa ni waufanya bo mwali wandu wakada wanazali pia wamtrawa ni akana roho ni akana akili akada inazala trawa wanu ikabidiri badili koli rifanya mamluka wanu ibidiri remluka opoza watu riwabe yazali wandu wakada wanazali riwa renki bolero ntohunu bo bolero ulio wandu wajiwadeyo badi sina bahatibi badi Mkomori na bahatibi opposition ya ezi ya hafa kadondaru ya dangu habasi alafu elezara unele boneyo wandu wanu waonesiwe safara lelo wandu wanu watu lamu hawatu yelewa basi garjo wasuile kanyi wandu mdo Komori yodo wakati mjoka uriona ganyi yabu kamtina ndo bafanya mndu yatishie ngabo mndu yarengeze malisahe au yajihuza hunu ya jamba ngonzo ya unwa Komori mndu abalambio amba banu ibidiri rume ibidiri tanganye ibidiri fanye reconciliation ibidiri fanye assise ibidiri fanye jao kabati mndu ulona hajaneti yo muiranti
renti zenti yo fatiwa irenge mfanyizo anza bwa Komori tukandani mlaheni banga jo wasili salama nari continue ze hazi ba wakana mvura hana azali wala wapia kujamba azali edaba mjufumu utina mpiyo utina jeshi katima no mtuzi iyo benge pitari iyo benge mdarenge pitara azali ajo zero dingoni da ene wenza shonga wa banu mutima mbia ni okaba na azali ha prepare Maroko ha prepare Emirate eza hunra ola mzwani Holando bi ola mwenza shonga ola ya sisale za habo ntijo tija dobi ola enda ulo bene eza hunra ola izo leza lazimu zihunde azali shazali haisa negosia ukaba niyo hajwa izo arenda na mdonto ula baba fati wakati yabo yanzarenge zenti uonge yabo yaangalie namna joshi la sovoa mzaya msoro fikirukana uongo wazo yabo ya soventi wa Komori ni wanazioni mlo lise yoma oneze likoli za hanyu ni mazofera ni makomersa ni walimajini ni maulama washila hanyu Mohamed Bakari eza hunda Mohamed Bakari jila jonda azali ekaha waisha minga mmombo Mwenyezi Mungu yatiwa hiya atao biidhnillah nguna na jaliri mtomo banunga mdo na ndoja wanambia uka bufa mon parisa mtimu uwe ngamjedana mbele fulera abo mbaba mmoja ni parisa Marseille ambapo mwana hanga badinga na utungu ambio wantu wa mrehitso mna haramu wala ukabanti paka mdo abane mpahiru wanungo jucho wanda ukakuli mpahiru usiwaki umone bala wabera isida hamando dalila shuila manzalila lamba adali aja abe son excellence mrato wabe omziunu mrato mkaza manyobani yangu omziunu wanje yatu tafunya jaubas wambaba yani kimna fikira saba odo banunga bantu kweli watu kiwao mnaharamu woi inu fikira dai bino mbaya tangu ni kufikira kana banungo to tuambe rais watu rimansa umbe bala mkaze manyobani mungu omziunu banu utitwe banye chao mtendo yabo ina hali baniti jandali ya usiku emaliziki ya tobu ni mtendo abana umdato mpele kiyobo ajende akaze la DSM rijwanda zine dingo siri jwanda furahi dingo siri rangeze mpati hatu ile Allah hata wallahi bo Komori ngasina mayeza uyenshiro rana katwari na Emirate ezeta ezenogorilo nizo banuyeti wandu wafikirio wabasa ela wanu rakel jarumi lwa dingilo la nyumeni dingilo la bwana harusele gashine gazi ilo Komori sabu zenfi sabu leza hala ezero zake tukakukanchema ezero tukakukanchema almuradigari tukomwambia ayo tukakutaka journalist kutoso ayo tukakutwa bibu kutuambia hizo soma neza kuzalazima shaka bana utwa mfalmage ya jambe yefundi ye journalist ye chau ndabala yeke katala bahanu katujwa magabia usonda ubi ya jadu tandoma problem namtulidie baka tuonaro Nasrullahi qarib victoria Mwenyezi Mungu ndio karibu watukufu sura la lizo cha station ikahaju bandu walemewa wandu wasimbuha tuambia onetia sport namna itrete wao wallahi safi mali tiwambia wala lebanu watu wende tizi ndo atiwa haraya tiwambia wao kule mbabi za magari mbabi za ndoko zao ndio ude pata OK ni voilà je remets les rôles. Non. Pourquoi? Non, mais les autres New Balance. Allez, tu ranges tout. Abange watukufu. Hizo ndizo la kanza imwambieni ukangajo wanao kama wabenze. Hizi mbona jalie riwonano mabangoni Ulaya rifurahi na Kabula. Rijweri somasi wanirendera ngezenti ya hatu rijo yero uzade. Wakele fahavalo linlangamia nguna anza use o amwali no ujinga no ulaba no ubweze wafanywana wangazicha no wanzuani nguna la mwe wa mwali nguna la mwe wa Komori ya waonese haki ya hao ya wasaidie wailunge ya waonese eza shari ya wasaidie wasitawe nguna rehemu wa hafa nguna be unono walo wawade nguna towenti ya hatu haruma problem
yesi muna chali ni wanti senti hatu kheri yarere eni wanti senti hatu shari mbuna mlegezesho na mjwebeze twabia za jirisiwe esafara lelo diaspora tidese na wili kabati waziri sabu inungwa wali waziri wa hezabari zobonze ne waziri wa misafara wanu ikaw lazimu wakazo de misafara ya ho wanangala wanu wana taxi wamba katadu kwamba e diplomasi hatungiyo njema halafu wala ule champagne eze twabia diaspora warendwa wanu amakwanzo bale machimi mdati bale jimbi ucha una marenti banu ngenyi wangu wenza kili ni diaspora hosa Komori mbele mbabiza malala wende zitataze yani kemtatahe ata ndungodo bahanu ya bale mnasaka to ya kama mnashioni ede ule mbayindu yale ya bale mtatahe bala jam tofukoni wakati sidofanya namna hiyo wakati tenda Komori ya ida sulu na brochette bala ti wala lati dati boma wala la jua bala rilo na brochette bala wala wi ba hiyo ya kabla si wa diaspora wafanga au ndon bada one emajimbi mpunga okomdu fikiri majwai nele furia pa ufikirio mpira tile zitu sahale bano zitu lingana no wantu iki haringa mjuho mbeni au mjuho mba chini ne na declare furia pa la mbatsa baringa mpashio nge video ili joka ne garanti e quand persona zindu e persona ndu bonza shock ngomela bemazi shaka iritena kairizi ke namna hiyo mdasi jobela mruputo ajaka usamrupuhu awaka usamrupaha au ka yonka zoe mdu joka ujabe ti yoramba potu mianza mba potu so findo bingu jo mdu mala tibule ni zamhurani rahawe jaliba usaube hapia amiyar madde kufer walo maje ko tuni abama wala jo ila taimba munjo ni ndaoni bala bush ibanu kwanzo nike faranta libe factory ya mwenje faranta ndudini libe factory ya mwenje wakomori waliswa malala hata wanende hama kawakibu pia warende hama salamtukum jamia abonge watukufu na mjitayarishe les Édouans. Tu as faim? Est-ce qu'on peut y aller? Tu as faim? J'ai envie d'y aller. Ok, je pensais que tu as dit que tu as faim. Haizo watukufu ele dharaula jirwe diaspora engo wandu walo wakauja ya hula wala wandu walo na roho wandu walo na are wandu walo na haya mwana nyuho yangu hamanga ya ubeshe ya mabido na madam jani yafikiri la lidro karibiri shila shahula amamdo atuka ujili ya mabaha wahabido la maji na bido la essence na bido la shabido la sukari na nganu na ezerugo izo pia wandu wa mwerianizo makarito ezano kabati maindu matiere wazo biezali au kaka mja negosie wanza shonga wahe ya affaires étrangères no wanza shonga wahe misafara ya kwati jaga kabati unegosie manogo halafu mraja hiyo emba za bagaji zirudi zitao harudi hajabo tena emba shonga mda banguzi ya waswili Komori mndungo do irenga mabala mraka ndari mepaki yankuni yaro we hule ya bale yaje izonga bo majindu makuloshari mwaonwa nyanya zitabu izo kabato shabanu jabucha wallahi no lole hata ya reporti jo tsamba sabana zenyi dozi no pia halafu owanji yao libara nzinga ujonjo aeroport yaskaba unyimati eno aeroport ndai bi ko le garinga ndo la fuwa ya baba sa aeroport ndai bi ebanezera jana mzirenga uzinu ngamfanya ruko ngamtsuko chamani muhimba wanu ngama pesa juse chuma mndani bakatano mangwa juse chuma ngwa hintio ezenuko izo pia wala wandu wakaulazimu waprofite ces occasions encore une fois warate occasion Munyi Baraka Baruani Hamidou Karihila Abdullah Hambaye Abdou Soef wa pia kutuchwa wanodobi kutuchwa utwana dobi bantu mabiani fikira mharai na muri mangare ya zali bo mla mkarumwe listi hawa rutsensi na mjomo muri mangare ya zali basi jibanu ngama maono na ezeta bo na hubi hatwashono de wakatujula geda bikamjarenga ezi musi hata wahende akaula la rumambila sina izo kamjatwa marengezi wajima na kamjatwa marengezi wakada ona ewa monesani ukakwatsinda e kamjatwa marengezi banu yo bange mndumzi banu tunizi mndumzi male atotendo wandu mdungu Egypt babu hawandu tijwa watanu wende tahariri wandu pia wangaria yapo wasa wende rabwa ebanyi kamjaparu wafikia na wandu wararu wandu wane wandu mweda banu na babuwe wandu wa kweli washila hawa katalunga bale pro sambi les sambisti les pancadistes les pancate na mtabu aliyenye sambisti bora katina mtu
arile sambiste bahibana banutsatie okana enyambi inu ya huswe diaspora ikobidi enu chokausa komori andabala induba izo na bala majana kezaja ndauna mdia ndailia izo nazibali ndabala koli bantina ushindo ndana zero awe tashindo ndana ro valizi ule nizibale uchana mdia la ure makudi izo ndizungu wa komori wakabla zingwa zeleo abunge mdatishie mshenzi atabana jamambia nukana na rendera jipange ili 2029 bailo daba wo mwana wazali au mtwana wazali mdojo jambe ndera bakata 2029 mdojo subita jambe kana ndera bakata 2029 wo mtwana wazali au mtwana wafatihu yao yirikanga mtuka ukana mwema birika mtuka ro wafutino kufatihu olango atu ya ola tambaba hengu jomu wa yarangezi onge tukanzani mwambieni eze tobia sana ndo diaspora unu maha ngewa na ndo alona uso kabla zimike lisaliele azali ezile razin azali hajua izo yarenda wika twanza soventi wengo nzwe yafanye mba ando anungwa jo unanzo kwa jonika confiance jau zontipia abana mudema kenti mdole zero zanyo utina mna dole prani hiyo kujajua mrujo kabati ndujo wanyanyanyi namna wasankili wabo tijuya wabo namna wadhara ule namna watongola manani namna wasijini wabo watubu hamba mdulo komori ya wadaili haya je viens tsangwa jo zao kabati da wali bosai na jondera na jorendo wa barwan bomze bandu jonza jerona konga nyina waru mweze pia na pare media nzima ijabanu jerwambia kana rijonza rona ne nani shanga jo wambila na sirini pia shelengwa watu jongo wafanya oje yodo wakatonda yo wana honu kwa tuko jawa wadaiyo wando walo hunu manga watu wana wado tuko jawa wane komori bahewala wamba ngasibanu kari mdindao ni bwana nge wanao wandu aja kwa tujo anda amba ebanu mjaji ekamtina kamjasa mna ria limarini kama ndi prepare aranzori samba semba lebala anu aranzori fanye chao kabati bomnyawe alhamdulillahi rabbil alamin garjo wanando kamwa benze abo ezabaki dezeduma ba karjala la karnaulala siramba pakada ula haki na mtulidie ba garjo wana haraka je finis jamais le kasida biidhnillah alkarim nyezi mgungo jo jali arkana muo rinchi mabangweni rizine hafura habanu haraka nyezi mgungo jali rizine rifurahi na do mwangamio wa sumani azali wa kurubia biidhnillah alkarim mtira nsize dumwale mbarongoni mwambia oni ba sirijito wa mpakani enti ya hatu irende hadaula ya haki wazaza hangu wanashwa hangu wanama watukufu wahe appel de Paris wa mjuliza oni oliho de mbwana oliho de zemvu oliho de makate zenora wazifanya zonti pia waono kakairi riwana nemba mahala riadi simbabi rile wazima Mwenyezi Mungu ajalie riundane na ushinzi wa haraka ike rifurahi harume mabango ya Ulaya na haina mahala ndwaliyo na nyinga mjoziona ya ukahakiko wa komori wale mbelea hakiko komori wale mbelea ni wanafidia mwana wazali ya mrengani aje ambenga mfanyo hazida nyina karija parosi jini hara ona tabu hamade safara lelo shaykanga mbakiyo mrengensi ya hanyu Mwenyezi Mungu jo mtowani haina mruwa ikayao ngukubalia rengwa ende ya rumilwa noili enti nuipapo mwana wazali mnduba ko haina mnduba nzakiri ngujukana weti mndulo na ndo hitwani Mwenyezi Mungu na mtoweni hanyoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.